Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alamdardın Rabbisi Allah Teala hamd sanalar maqtovlar bolsun. Allahümme lekel hamd ala ni'metil İslam vel iman. Allah'ım bizge iman bergenin üçün, musulman kılganın üçün hamd sanalar bolsun. Ve lekel hamd an ja'altana min ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bizdi Muhammed aleyhisselam'a ümmet kılganına şükürler bolsun. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Güvelik berem Allah jalgız anın şeriki yok. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Jana güvelik berem Muhammed aleyhisselam Allah Teala'nın kulu jana elsi. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Summa ba'd. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'a dürüt dua salamlar. Anın sahabalarına jana anın jolunu erçip жүрген ergeşkenlerge Allah Teala'nın dürüt dua salamlar bolsun. Urmatı Müslüman bir tuğanım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisini qarang. Man istagfara lil mu'minina vel mu'minat. Kim imandu erkeklerge, imandu ayallarga istiğfar etse, Allahümme mağfir dedi. Allahümme mağfir lil mu'minina vel mu'minat. Hudayım imandu erkeklerdi keçirgin. İmandu ayaldardı keçirgin desen, kataballahu lehu bi kulli mu'min ve mu'mine hasana. Jer yüzde kança imandı adam bolsa, oşonço soğup jazat deydi. Maşallah. Dinimiz egoistik emas. Jeke özüңüz emas, kalay halka. Allahümme mağfir lil mu'minine vel mu'minat. İmandı erkeklerдің günösün keçirgin, imandı ayalların günösün keçirgin, kança imandı bolsa Allah oşonço sağa soğup jazat. Vel muslimine vel muslimat, kança musulman ayal, musulman erkek bolsa, oşonço soğup jazılat. Al-ahya minhum vel amwat. Alardın tirülerinde ötkönlerinde keçirgin. Ne dep dua kılsa? Allahümme mağfir lil muslimine vel muslimat vel mu'minine vel mu'minat. Al-ahya minhum vel amwat. Allah'ım imandı erkeklerin, imandı ayaldardın, musulman erkeklerin, musulman ayaldardın günösün keçirgin tirülerinde ötkönlerinde. Urmatı Müslüman bir tuğanım. Allah kerimeti Kur'an'da aytat. Kitabuna yantiqu aleykum bil haqq. Silerge hakikatты ayçu depterimiz, muna uşul kitebimiz deydi. Keremetli Kur'an, kıyamatta her birimizin kolumuzga beriler turgan amal depterimiz, kitabuna yantiqu aleykum bil haqq. Silerge hakikatты ayçu depterler, kitapterimiz uşul. Al qaysı depter? İnna kunna nestensiq ma kuntum ta'malun. Bul kitapta, kıyamatta kolun ala turgan kitapta, siler emne iş jasagan bolsoңor, tügöl boydan жазып koyganбыз deydi. Al kitapın avtoru sen, men, al bardığımız. Kıyamatта amal depteriniz beret. Bul kitap çındıkta hakikatte aytat. Aytta zulüm yok. İnna kunna nestensiq ma kuntum ta'malun. Siler emne iş jasagan bolsoңor, tügöl boydan жазып istinsah degeni Arap dilinde serekopiya kılуу. Senin amalыңды gana aşçayma kılbaydı. Bugün urmatı Müslüman bir tuğanım, Kızıldan ötüp ketseň, kamera жазып atau, үйüňe kelip atat, agay sema kıla albaysın. Senin nomeriň turat, rolda sensin. Anı töleysin, turabı? Bul kıyamattagı kitebin. Ya'lemu khainetel a'yuni ve ma tuhfi sudur. Allah közlerin urda bakırın, bildirbey biröge karagandı da bilet. Ve ma tuhfi sudur. Senin içki dünyöңdө, жүрөгүңdө, akılыңda jaşırgan nerseni eç akıla bilet Allah. Eger senin oylogon oyuңdu, içiңdegi jaman niyetiңdi, başkaňdy bilүүчü bolsa, akырын biröge körsetpey, közüňdün kırı menen bir nese karap atkan eç akıla Allah bilet. Ya'lemu khainetel, kıyanat kılgan közlerdi de, jana içki dünyösü. Al Allah közlerdin uğurdana karagan, jana kökürükte jaşırgandy bilүүчü. Gafir suresi 19. ayet. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, eğer senin kökürögündögi oyuңdagını bilse, közüңdögünü bilbey kılap Allah Teala. Ve ma tuhfi sudur, köküröktörde katılgan sırlarındı da al bilүүчü. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna şey'a. Allah silerdi eneňerdiň kursagынан, jatından çıgargan kezde eç nerse bilүүчü emessiňer. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum.
Enенин курсагынан чыкканда нариселер бардыгыбыз, сен да мен да ошондой элек. Эч нерсе билбейт элек. Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шей'ан ва жа'ала лакумус сам'a. Аллах силерге угууду берди. Вал басар көрүүнү, вал фуад акыл жүрөктү. Ла'аллакум ташкурун. Кане эмесилер шүгүр кылсаңар. Көрүп жаткан көзүңдү ким берди? Эненин курсагында муктаж эмесден көзүң жумулуп жатты. Эненин курсагынан чыккандан кийин эмне Аллаху акбар азан айтылат, кулагың Алланын азаны менен ачылсын. Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум. Аллах силерди энеңердин курсагынан чыгарганда эч нерсени билүүчү эмессиңер. Ва жа'ала лакумус сам'a вал абсара вал афида ла'аллакум ташкурун. Шүгүр кылышыңар үчүн ал силерге уга турган кулак, көрө турган көз, жана сезе турган жүрөк акылды берди. Нахл сүрөсү 78-аят. Урматтуу мусулман бир тууган, бул аятка эмнеге токтолдум? Биз жөнөкөй жашообузда отуруп алып кээде эки адам башы бириксе, паланчы мага зыян кылды дейт. Ушунун кесепети паланчы мага зыян кылды дейт. Паланчы мени колдоп, мага ушундай ийгилик жеретти дейт. Урматтуу бир туугандарым, мусулман бир туугандарым, бул таухид акыйдага туура келбеген нерсе. Паланчы мага зыян кылды, паланчы мага пайда кылды, ал себепчи болду. Биз намаз окуйбуз, орозо тутабыз, ажыга барабыз, умрага барабыз, жумага келебиз, бирок отурганда паланчы мага зыян кылды, паланчы пайда кылды. Урматтуу мусулман бир тууганым, мен сүйлөп жатам, угуп атасыңар. Ушул жерде отурганың чындык, сен жумага келгениң кандай акка чындык болсо, урматтуу мусулман бир тууганым, мо хадиске кулак сып түшөйм. Ушул хадиске ушундай ишен, якын. Абдулла ибн Аббас пайгамбар алейхиссаламдын атасынын бир тууганын баласы айтат. Кунту халфа наби саллаллаху алейхи ва саллям, бир күн пайгамбардын артында улоодо, төөдө, же атта, же эшекте учкашып бараттым эле дейт. Пайгамбардын артында. Факала ли я гулам, жаш балага пайгамбар айтты. Эй бала деди. Ой балакай деди. Инни уаллимака калимат. Сага мен бир сөздөрдү үйрөтөйүн балам, кулагыңа күмүш тагып ал. Кулагыңа күмүш кыргыза деген биздин сөзүбүз ал. Эй балам, сага бир нерселерди айтайын, жүрөгүңө жайгаштыргын. Ихфазиллаха яхфазук. Ихфазиллаха таджиду тижахак. Аллахтан корк. Ошондо Аллах сени коргойт. Ихфазиллаха, Аллахны сакта деген сөз. Анын не деген сөз? Сакта деген сөз. Жүрөгүңдө сактагын, Аллах наразы болгон нерсени кылба. Алладан корк. Ихфазиллаха яхфазук. Алладан корк, ошондо Аллах сени коргойт. Аллахтан корк, ошондо ал аны өзүңдүн алдыңда табасың. Ихфазиллаха. Балам, камерадан эмес, аялыңдан эмес, начальниктен, Кудайдан корккун, Кудай сени менен болот. Иза саалта фасалиллах. Пайгамбар айтат. Балам, ал балага айткан бизге да тиешелүү. Качан сурасаң Кудайдан сура. Кудайым өмүрүмө береке бер. Кудайым менин кызыма жакшы жуучу келсин, балама жакшы келин келсин, биринчи Кудайдан сура. Ва иза истаанта фастаин биллах. Эгер жардам сурасаң, Кудайым мага жардам бергин, жакшыраак ибадат кылайын. Кудайым мага сабыр бергин, ушу сабакты жакшы угайын, түшүнөйүн. Вa'lam bilgin deyt. Men ayta turgan жерге keldik. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah. Bilgin balam dedi. Ümmet musulmanдар бардыгы чогулуп сага бир пайда жеткизейик десе, Аллах чекеңе жазгандан артык жеткизе албайт. Кыргызстан эли şu Абдышкүр Дамлага бир жардам берейик, бир Аллах менин чекеме жазгандан артык эч нерсе пайда бере албайт. Law anna al-ummat мүмкүчүлүгү менен, ден соолугу менен, курал жарагы менен, акчасы менен, унаалары менен бир сага бир пайда жеткизейин десе, Аллах Таала жеткизген чекеңе жазгандан артык пайда бере албайт. Бирок урматтуу мусулман, сага бир пайда жетти. Жамаат топтолуп сага пайда бер. Ошо Аллах сенин чекеңе жазганды гана берди алар. Андан артык бере албайт. Андан кийин урматтуу мусулман бир тогон, ва ин истама ala an yadurruka bi shay'in. Билгин балам, эгер жамаат, үммет топтолсо сага зыян жеткизем деп. Lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk. Аллах сенин каршыңа чекеңе жазган жамандыктан артык жамандык кыла албайт. Бул акыйда бул, якын. Бир немеге ийгиликке жетсек,
ушу жамаатты ийгиликке жеткизди. Жок. Жамаат себеп болду, Аллах мага шуну насип кылган экен. Зиян жеттиби? Зиян жетсе, Аллах Таала чекеңе жазгандан артык зиян жеткизе албайт. Урматтуу мусулман бир тууган, үммөт бардык мүмкүнчүлүгү менен, курал жарагы менен, мансабы менен, удостоверениясы менен, дубинкасы менен сага зиян жеткизем десе, Кудай Таала чекеңе жаратылгандан артык зиян да жеткизе албайт. Урматтуу мусулман, бирок сен буга якин ишен, муахид таухид ла илаха иллаллах, Аллага терең ишеним болуш керек. Руфиатл aqlam ва жуффати сухуф. Калемдер көтөрүлгөн, сенин тагдырыңа жазылган калем токтогон уже, жазбайт. Ва жуффати сухуф, сенин тагдырың жазылган сыялар кургаган ал. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, не деп баштадым? Паланчы мага зыян кылды, жок. Паланчынын пайдасы жет, паланчы себеп болду. Бирок Аллах Таала чекеңе жазган нерсе гана жетти. Кул, Аллах Куранда айтат. Кул, Мухаммад, айткын үммөткө. Кул лен юсибана илля ма катабаллаху лана. Айткын, бизге Аллах маңдайыбызга эмне жазса, ошол гана көрөбүз, ошону гана. Кул лен юсибана илля ма кад катабаллаху лана. Айткын, Мухаммад, үммөткө. Аллах маңдайыбызга, чекебизге жазган нерсени гана көрөбүз. Ва алаллах фальятаваккалил муъминун. Имандуулар Аллага тоокел кылсын. Аллага таянсын. Аллага ишенсин. Ишин Аллага тапшырсын. Урматтуу мусулман, Тауба сүрөсү 51-аят. Бул якын Аллага болгон ишеним. Алладан канча жардам сурайбыз? Аллах Таала бизге 5 вакыт намазда 40 жол Фатиха окуйбуз. Кандайбыз? Аллах Фатиха сүрөсүндө менден жардам сураса, Аллах өзү үйрөтөт. Менден мындай жардам сурагыла дейт Аллах Таала. Ияка на'буду, өзүңө гана ибадат кылабыз. Ияка на'буду, ибадат кылабыз көптүк түрдө. Ияка абуду, сага ибадат кылам деп жалгыз түрдө айтсаң, намазың кабыл болбойт. Динибиз жамаат менен. Ияка на'буду ва ияка настаин, өзүңдөн гана жардам сурайбыз. Натлубу минка хаза. Аллах Таала не? Ияка на'буду ва ияка настаин, сенден жардам сурайбыз. Сага ибадат кылабыз. Эмне үчүн? Эхдина сыратал мустақим. Бизди туура жолдон адаштырба. Тавхидден, сага таянуудан, тавакелден сага гана таянайын. Бендеге эмес. Урматтуу мусулман бир тууган, намаздан кийин не кылабыз? Истигфар, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. 30 жол, пайгамбардын сүннөтү 3 жол. Субхан, астагфируллах, астагфируллах. Эмне үчүн? Намазда кемчилик болуп калды. Ияка набуду ва ияка настаин деген ибадатыбызда кээде бендеге таянып, бирөөдөн үмүт кылып калабыз. Намаздын кемчилигини кетириш. Намаз ибадат, туура? Даратты алып келдим, гусул кылып, ассаламу алейкум ва рахматуллах деп ибадаттан бүтүш менен астагфируллах, астагфируллах ва атубу илейх, ага тооба кылам, күнөмдү кечир дейсиң. Сен күнөө кылдыңбы? Жок, намаздагы кемчиликтериңди. Балким Аллах каалагандай намаз окуй албадың. Кудай каалагандай бериле албадың. Хушу, Кудайдан коркуу болгон жок, ихлас болгон жок. Мусулман өзүнүн канча аракет кылса да Аллах Таалага муктаж экендигини билдирет. Алланын жардамыга муктаж экен. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сүннөтү пайгамбардын кемчилиги болгон эмес. Бирок үммөткө үйрөтүү үчүн намаздан кийин астагфируллах, астагфируллах ва атубу илейх тооба кылуу. Урматтуу мусулман бир тууганым, бенденин кичипейилдиги мусулман мойнуна алат. Мен Алланын акыны эч качан аткара албайм. Кудай Таалага кулчулук кыла албайм. Канча намаз окусам, канча Кур'ан окусам, канча истигфар айтсам, Аллах каалагандай Аллага бенделик кыла албадым деп. Аллах Таалага шүгүр кылабыз. Башкалар базарда жүргөн кезде, башкалар кинодо, башкада оюнда жүргөн кезде, Кудайым, мени сен өзүңдүн үйүң мечитке келтирдиң. Мени сажда кылдырдың. Урматтуу мусулман бир тууганым, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Кийин Аллахумма антас-салам. Аллахым, сен тынчтыксың. Ва минкас-салам, тынчтык сенден. Табаракта я зал жалали вал икрам. О жараткан сен тынчтыктын, тынчтык сенден келет. Улук жана улуулук ээси сенсиң. Урматтуу мусулман бир тууганым, эгер намазды ушундай окусак, намаз менен ушундай жашасак, намаздын мөмөсүн алабыз. Мен бул азыр бүгүнкү
Cuma bayanınдағы kiriş sözüle. Negizgi temaga kelem. Negizgi temаны baştaştan burada imanımızı bir жаңыла bir kelime keltirip koyalım. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Allahümme salli ve sellim ala nebiyine Muhammed. Allah Teala'nın 99 qo'z isimlari var. Qancha? Valillahi asmaul husna. Allah'ın qo'z chiroyli isimlari var. 99 ismi var. Oşan üçöөгө to'xtalib, qanchasiga? Eğer üçöөгүнү жақсы işenip, üçöөгө amal qilsak, жашообуз өзгөрөт урматтуу мусулман бирдиги. 99 эмес, болгону üçöөгүнү терең үйрөнүп, üçöөгө amal qilsak, ар бирибиздин жашообуз өзгөрөт. Үй бүлөдөгү, коомдогу, жамааттагы. Ал эми 99ду үйрөнүп amal qilsakчы. Maşallah периштеден айырмаңар болбой калат. 3 sıfat birinci, as-sami' угуучу. Ne деген? Allah uğav bizde. Al-basir, körүүчү. Allah ta as-sami' uğuучу. Al-basir, körүүчү. Al-alim, bilүүчү. Uç sıfatı bilesiңерби? Allah'ın körörünü, uğuosuna, bilүүnө iman kettirебизби? Эми карап туруң урматтуу мусулман бир тууган. Vallahu ves-semi'ul alim. Allah al, uğuучу жана билүүчү. Leysa kemisli şey'un ve huves-semi'ul basir. Al eş nersege okşaş emez Allah. Uğuучу da, körүүчү da al özü. Leysa kemisli şey'un ve huves-semi'ul basir. Aga eş nerse okşaboyt. Uğuучу da, körүүчү da al özü. Урматтуу мусулман бир тууган. Көңіл бұрғылар. Әс-сәми' бірінші ұғучы дегенге тоқталайды. İnsan әр біріміз табиатымызда біреулермен отырған кезде айрықша қадір барту, мансапту, өзінен жоғарырақ İnsanның табиаты өзінен ұлуырақ, мансаптуырақ, авторитетту, қадір барту адамдың алдында отырған кезде söz süйлөштөн мурда сөзүн ойлонот. Сөзүнү таразыга салат, ичинде ойлонуп кайталайт. Эгер ошол бир бендеге ошончо эсеп кылып, план кылып сүйлөй турган болсоң, эмне үчүн Аллах Таала угуп турган Аллах Таалага сөз сүйлөштөн мурда ойлонбойбуз? Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах сага өмүр берген, рызкы берген, сооп жаза турган, күнөө жаза турган, сага бактылуулук бере турган Аллах Табарaka ва Таалага сөз сүйлөштөн мурда эмне үчүн сөзүбүздү ойлонбойбуз? Урматтуу мусулман бир тууган, эгер биз бир бенденин алды ойлонуп, жакшылап план менен сүйлөй турган болсок, эмне үчүн Аллах Тааланын астында ошондой ойлонбойбуз? Эгер биз сөзүбүздү таразыга салып, мен сүйлөй турган сөз пайдалуубу, зыяндуубу, ушул сөзүм бул кишиге жагабы дегенде Аллах Таалага жагымдуу сөздү сүйлөсөк, урматтуу мусулман бир тууган, биз тилибизди оңдойбуз. Сөздүн, урматтуу мусулман бир тууган, коомго таасири бар, өзүңө таасири бар. Керек болса, айлана чөрөгө таасир болот. Абу Дарда деген сахаба айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт. Көңүл бурган. Иннал абда иза лa'ана шей'ан сa'adat la'natu ila as-sama fatughlaq abwab as-sama dunaha. Bir bende siz араңардан бирөө да. Бир нерсеге наалат айтса, каргыш айтса. Ал айванга айтабы, машинесиге айтабы, аялыга айтабы, баласыга айтабы, кошунасыга айтабы, наалат айтса, жаман сөз да бул. Ал наалат каргыш асманга көтөрүлөт, асмандын бардык эшиктери бекилет, кабыл албайт. Сумма tahbilu ila al-ard fatughlaq abwab dunaha. Ал сөз жерге түшөт. Жердин эшиктери бекилет. Жерде кабыл албайт. Summa ta'khudhu yaminan wa shimalan. Keyin sen aytқан каргыш наалат оңго солго жүрөт. Fa in lam tajid musaghan. Баягы бара турган жерди таппадыбы? Rajat ila allazi lu'in. Sen наалат айтқан, каргыш айтқан адамга келет экен. Эгер татыктуу болсо ошого тиет. Эгер сен каргыш айтып наалат айткан адам татыктуу болбосо, fa in kana ahlan wa illa rajat ila qailaha. Айткан адамга кайтып тиет каргыш. Каргыш айткан адамдын өзүнө келет. Кара, жаман сөздү асман кабыл албайт, жер кабыл албайт. Батыш чыгыш кайра сен каргыш наалаткан адамга барат. Эгер татыксыз болсо, өзүңө кайтып келет. Ошондон да урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах Таала Куранда айтат: "Ва кул ли ибади", Мухаммад бенделерим айткын дейт. Эмнени айтат? "Ва кул ли ибади якул иллати hi ahsan",
ең жақсы сөз сөйлесіңдер. Ең жақсы нәрсені айтсын. Пайғамбарым пенделеріме айтқын, ардайым сылық сыпай сөйлесіңдер дейді. Не сөйлесіңіз керек екен? Сылық сыпай жақсы сөз. Инна шайтана янзағу бейнахум. Егер жақсы сөйлесең, инна шайтана болмаса жақсы сөз сөйлесең, шайтан алардың арасына от жағады дейді. Жаман сөз сөйледің бе? Шайтан араңа от жағады. Аялың менен, атаң менен, ағаң менен, қошнаң менен. Инна шайтана кана лил инсан адувван мубина. Әлбетте шайтан адамдың ачық, анық дұшманы. Біздің дұшманымыз кім екен? Қошнаң емес, компаньоның емес, шерігің емес. Сенің бірінші дұшманың шайтан. Ошондықтан шерігіңді, аялыңды, қошнаңды біреуді дұшман қылмас үшін сылық сыпай жақсы сөз сөйле. Исра сүресі 53-ші аят. Урматы мұсылман бір туғаны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хазіреті Абу Бакр Сиддиқ чыншыл еді. Емне үшін дайым чындықты сөйлеген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде Абу Хурайра риваят қылған, имам Муслим, имам Бухари шығарған хадисте «Мен кана юъмину биллахи вал яумил ахир фалякул хайран». Ким Алланың барлығына, билігіне, ақырет күніне ишенсе, жақсы сөз сөйлесін дейді. Аула ясмыт жеңін шықпасын. Сен имандысың, ақырет күніне ишенесің бе? Алланың барлығына, билігіне ишенесің бе? Жақсы сөз сөйле, жақсы сөз сөйлей албасаң, үн шықпа. Кімде кім Алланың барлығына, билігіне, ақырет күніне ишенсе, қонағын сыйласын. Кімде кім Алланың барлығына, билігіне, ақырет күніне ишенсе, қошнаға жақсылық қылсын дейді. Урматы мұсылман бір туғаным, келгіле. Ұстаз, қантып жақсы сөз таңдайыз деген сұрау болушы мүмкін да. Жақсы сөзді қантып таңдайыз дейді. Жақсы нәрсені таңдаш бар біріміздің тәжірибемізде бар. Біз жақсы нәрсе киімді жақсы таңдайбыз. Отырып алып азыр жұмадан кейін қайсы жерде тату тамақ бар таңдашы білесің. Файызға барсаң бы, ұстаға барсаң бы, базарға барсаң, мо бадырыңды алайын, мо алманы алайын. Таңдашы білесің бе? Мұнысын араға қойып қойасың. Андай болса, сен сөзіңді де таңда, урматты мұсылман бір туған. Сөз сөйлештен мұрда, атаңа болған сөз, ата деген сөз. Атаке, апа, апажан. Таңдасақ болау екен? Ұстазым, ұстазым. Сөз таңдағанды үйренер, урматты мұсылман бір туған. Ең татты тамақтарды, жақсы киімдерді таңдағанды білеміз. Бірақ біз сөйлеген сөзді бенде үшін емес. Ас-самия, Аллах оғучы. Менің сөзімді Аллах оғу атауы. Емне үшін Аллах үшін таңдабайбыз? Егер сөз таңдабасаң, шайтанға ешік аштың. Шайтан сілердің араңарға от жағады. Урматы мұсылман бір оған, дайым қоғамға, жамаатқа, үй бүлеңе пайдалу бере тұрған сөздер таңдағын. Аллах Құранда айтады, мен дайым құтпадым. Я юхаллазина аману иттақуллах. О Алланың барлығына билігіне иман келді. Құдайдан қорқыла. Ва қулу қаулан садида. Түз сөз сөйлеу. Түз сөз дегені сөз сөйлештен мұрда мергеншілікке шығып кекілік атам дейсің же. Не дейсің? Кекілік десе күліп өкіледі. Уға шыққаныңда мерген көздеген сияқты сөзіңді көзді. Ұшы сөзімнен мақсат мен үгіт насихат қылып отырмын. Мұшыға тиебі, жүрегін ойғатауы, иманға келтіребі. Менің азыр таңдаған сөзім аялымның жүрегінде тоңып жатқан мұзды ерітебі. Вақулу қаулан түз сөзіңнен мақсат қыл. Юслих, егер түз сөз, юслих лакум амалакум, Аллах ішіңерді оңдойды. Ва яғфир лакум зунубакум, күнәңерді кешіреді. Емі жақсы сөз таңдағандық, ва мен юти'илла ва расул фақад фаза фаузан азима, Аллаға итаат қылу екен. Аллаға башиюдің бір аламатына екен, жақсы сөз таңдағандық себеп Аллах вақул ли'ибади яқулу ллати хиял ахсан. Бенделеріме айтқын, жақсы сөз сөйлесін деді бі? Жақсы сөз таңдағандық Аллаға құлшылық қылғандық екен. Ахзаб сүресі 75-71 аят. Я юхаллазина аману тақулла вақулу қаулан садида. О Алланың барлығына білген иман келтірген бенделер түз сөз сөйлеулі. Сөздері оғызу аяққа бияқ ата өрі бе? Мақсат қылған жеріңе сөзің жетсін. Егер түз чындық сөз сөйлесеңер, юслих лакум амалакум, Аллах ішіңерді оңдойды. Ва яғфир лакум зунубакум, сөйлеген сөзіңнен себебі Аллах күнәңді кешіреді. Аллаға итаат қылып сөз таңдаған үшін, ва мен юти'илла ва расула фақад фаза фазан азима, ең жоғарғы жеңішке жетесін дейді. Урматы мұсылман бір туғаным, бірінші ас-сами' ұғучы дегенді білдік, Аллах ұғат екен деп, жақсы сөз сөйлесек, сөзімізді таңдасақ, сөзді таразыға салсақ,
senin tilin oңoldu, maşallah. Neң oңoldu? Tilin sözün oңoldu da. Эми Al-Basir, көрүүчү. Allah seni ugat eken. Kede süйлөбөй жаман иш кылып койсуң да. Al-Basir, Allah көрүп турат. Урматтуу мусулман бир тууганым. Адамдын табиаты, insan, siz, biz bardığız da bir жаман иш кылып атсаң, бирөө болса жашырасың да. Бендеге көрүнбөйүн дейсиң, туурабы? Bir жаман кылык, жорук, жаман иш жасап атсаң, бирөөдөн жашырың келет. Даже керек болса жөн эле bir жаман иш кылып, бирөө келе аткандыгын күмөн кылып калсаң, жеп тыпыр-тыпыр деп бирөөдүн шыпыраган кадамын угуп калсаң, токтотосуң. Туурабы? А эмне үчүн Аллах көрүп турат деп коркпойсуң? Эмне үчүн Алладан уялбайсың? Бул сен коркуп жашынган бенденин колудан өзүгө да сага да зыян да бере албайт, пайда да бере албайт. Камерадан бар, камера бар экен, 60ка түшүрөйүн дейсиң. Камераң удалить этсе болот, штраф берип койсоң болот. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, жасаган ишибизде биз Аллах көрүп турат. Алам я'лам би анна Аллаха яра. Булар Аллахнын көрүп турганын билбей бекен? Эгер бир бендеге ушундай мамиле кыла турган болсок, баарыбызды жараткан Аллах Таалага жасаган ишибизди Аллах көрүп турат деп оңдойсок, Аллах я'ламу ма тахмилу куллу унса ва ма тагидул архам. Урматтуу мусулман бир тууганым. Аллах я'ламу ма тахмилу куллу унса. Аллах керек болса, ар бир жатынында бойга бүткөн аялдардын кандай түйүлдүк, erkek bayalbı, emne kemçiligi var, al baktılığı baktısız barın Allah bilet. Ve ma tagidul arham ve ma tezdat, anın emne kemçiligi var, al jatında jatkan balada emne aşıkçalığı var. Ve kulli şeyin indahum bi miqdar, bardığı Allah'ın ölçümü menen. Ra'd suresi 8. ayet. Allah jatındağını bilip dursa seni bilbey kalabı. Sen taksinde oturup alıp özüңчө. Je bir kölдің жегінде, je bir тоға шығып алып. Құдайдан қорқпайсың бі? Бендеден жашынып атасың. Allah al-Basir. Je Allah'ın көргөнүгө ишенбейсиң бі? Allah Taala her bir ırgaçının kursağında erkek bayal bı, baktılığı baktısız bı, emne kemçiligi var. Alimul gaybi ve şehade el-kebirul mutaal, al kömüskөdөгүnü de, körüngöndü de, tolluk bilүүчү en uluk, en büyük Allah. Alimul gaybi, közgө körünbөгөн kömüskönü de bilet. Ve şehade, biz güve olup turgan nersende. Kebirul mutaal, al en uluk, en büyük Allah. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Sevâun minkum men asarral kavle ve men cehara bih. Sizlerin arаңарда kim sözün kupya şıvrap aytsın? Arаңарда kim sözün uğuzup aytsın? Anı barın Allah bilүүчү. Ve men huwa mustahiffun bil leyli ve saribin bin nahar. Tün jamınıp jaşınsa da, kündüzü karanın körsetсе da, ağa bari birdey Allah. Sen жасаган ишиң күндүзү жасап атасыңбы, түнү жасап атасыңбы? Bir четке гашынса да жалгыз жашынып алгансыңбы? Камераны өчүрүп койгонсуңбу? Акырын bir жерге барып пара алып атасың, бардыгын Аллах билип турат. Урматтуу мусулман, саваун минкум мен жахарал каула. Араңарда ким үнүн чыгарып айтсын, купуя кылып айтсын, же кече түнгө жамынып жашынып алсын, же күндүз ашкара калсын, ага Аллага эч бир айырмасы жок. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, bendege plan kılasın, şef körüp kalbasın, načalnik körüp kalbasın, MVD esembi bilip albasın. Ne üçün Allah'a oşunda esep kılbaysın? Eğer kara birincini, as-sami' ugat eken dep sözümüzde oңдодuk, Allah körüp turat eken dep kılık jorungda oңдодuk, maşallah sen, жақсы süylөгөн, жақсы жасаган, senin bardık nesen oңoldu, sırf demen. Sözün de oңoldu, özün de oңoldun. Emne kaldı? İçki dünyon kaldı. Oyların kaldı, pikirin kaldı, niyetlerin kaldı. Anda hurmatlı Müslüman bir tuğanım, jaratkan Allah tabarak. Ve asirru kavlakum ev ijharu bih, innehu alimun bizat sudur. Ve asirru kavlakum ev ijharu bih, innehu alimun bizat sudur. Meyli sözüңөрдү sır kılıp aytkıla, meyli sözüңөрdү açık aykın aytkıla. Innehu alimun bizat. Al Allah oyuңardağı жүрөгүңөрдү bilet. Sır kupya kılgan sözüңden emez. Azıkka meni karap, emnen oylap atasın, Allah bilip turatan.
Senin oyloğun oyundu bilip durat. Niyetini bilip durat. Ala ya'lem men halak ve huvel latiful habir. Jaratkan özü bilmeye kalmak mı? Ala ya'lem men halak. Seni jaratkan bilmeyi var. Ala ya'lem men halak ve huvel latiful habir. En kıldat bilüçü barının habardar al özü. En kıldat bilüçü barının habardar ve huvel latif. El habir. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, sen özün jasagan dersen kanday jakşı bilesin. Kaysıdır keminesi var. Allah seni jarattı. Seni bilmeye kalav. Mülk Suresi 14. ayet. Senin içinde oylarыңды, planlarыңды, niyetleringdi. Az cumadan keyin anday kılsam. Erten keçinde mınday kılsam. Bunu bildin mi? Allah menin oyumdu, niyetimdi bilet eken desen, niyetingdi oңдойсун. Pikiringdi oңдойсун. Jaman niyetli bolboysun. Jaman pikirde bolboysun. Anda as-sami' ugat eken dep sözüngdi oңдодуң. Basir köret eken dep kılık joruңdu jasagan işiңdi oңдодуң. Al-alim bilet eken dep oy pikiringdi, niyetingdi oңдодуң. Senin niyetin de oңoldu. Жүрүш-турушуң ойлondu, sırtkı kelbetiň oňoldu. Sen tolluk Allah süýgen bir bende oldun. Anın natijesi ne olur? Allah. Aleyhissallah bikafin abde. Allah özünün pendesiga jetişti emes banda. Kuday saga jetişti emes mi jardan berүүgө? Ve yukhawwifunaka billazi min dunih. Allah'dan başka kudaylarga, başkalar meni seni korkutat, Allah hiç nerse emes. وَمَنْ يُضْلِلَ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Allah adaştırgandy hiç kim tuğra hidayat joluga başlay albayt. Zumar suresi 36. ayet. Hurmatly musulman bir tuğan. Bette sura aleyhissallah bikafin abda. Allah bendesiga jetişti emes mi degende? Rızkыңды berүүgө, ömürüňe berүүgö, baktılуулuk berүүgö. Sen oyla bir Allah bir kudret küç menen emes. Allah tabaraka ve taala senin kaygıңды joyuga jetişti emes mi? Saga muhtaçlığına berүүgө jetişti emes mi? Allah Taala saga jardan berүүgө kudretli emes mi? Japa çekip hukugyň tepserip atat. Allah seni kolday albayby. Oşondan hurmatly musulman bir tuğanım, bendeler insandan korkot, orudan korkot, or jaşawdan korkot, kaygı kapadan korkot. Aleyhissallah bikafin abda. Uşunun barın joyucu Allah emes mi? Allah saga jetişmeybi. Oşondan hurmatly musulman bir tuğanım, Allah tabaraka ve taala'nın 3 sıfatı katıl. As-sami' uğucu. Sözüňdi oňda. Menden burada, ayalyňdan burada, şefiňden burada Allah ugup durat. Al-basir, senin kılık joruňdy. Sen korkkan načallikten, başkadan, MVD, SMB, bardan burada Allah görüp durat. Niyetin oňda. Wa huwa alimun bi zati sudur. Köküröňdäki oylaryňdy bilet. Oyuňdy, pikiriňdi oňda. Maşallah, sırtkı kelbetiň, sözüň, pikiriň oňdoldy. Komda ne kaldanda? Maşallah. Bir-birizge ziyan kılbay. Bir-birizge jaman oyda bolboy. Jaşoğuz özgüröt. Amin. Allahümme gfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Jaratkan Allah bul cemaati uğucu bendelerden kılın. Uqqan ayat hadiske amal kılın nasip etkin ya Rabbel alamin. Birahmetike ya Rahman. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nestehdihi. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyati a'malina. Men yehdihillahu fela mudilla leh ve men yudlil fela hadiye leh. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه صلوات الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم بعد. Allah Taala hamd sanalar peygamberga dua salamlardan keyin jaratkan Allah Taala keremetli Kur'an'da imanlılarga kayırılıp mınday deydi. Ya eyyühellezine amenuttakullaha ve kulu kavlen sedida yuslih lekum a'malakum ve yaghfir lekum zunubakum ve men yuti'illahi ve rasulahu faqad faza fawzan azima. O Allah'ın barlığına, birliğine iman keltirgen bendiler. Özüňөр iman keltirgen Allah Taala'dan korkula. Korkkonuň ardın iman keltirgeniňer alamatı ve kulu kavlen sedida. Çındık tüs sözü süylögüle. Eger Allah'dan korsoňor, çındıkты süylöseňör, yuslih lekum a'malakum. Allah işiňerdi oňdoýt. Ve yaghfir lekum zunubakum. Günöňerdi keçiret. Ve men yuti'illahi ve rasulahu faqad faza fawzan azima. Kim Allah'a jana paýgambarga baş ise, al en jogorgu jeňişke jetipdir. Hurmatly musulman bir tuğanım.
Жараткан Аллах Таала керемети Куранда кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин. Жегиле, ичкиле, ысырап кылбагыла. Ысырап кылгандарды Аллах сүйбөйт дейт. Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха. Эгер Аллахнын берген ниматтарын эсептеп отурсак, анын санына жетпейбиз. Аллах Тааланын берген ниматтардан бирөөсү суу. Суусундук суу. Аллах Куранда ва жаална минал маи кулла шейин хай. Жандыктын барын суу менен жараттык дейт. Жандыктын баарына жаныбарларга суу менен жан бердик дейт. Суу менен барлык нерсеге жашоо бердик дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым. Аллах Табарак ва Таала керемети Куранда Афараайтум ма аллази ташрабун. İçken suğunlarga bir oy жүгүртпөйсүңөр, bir карап көрбөйсүңөрбү? Bir ойлонуп көргүлөчү. Antum anzaltumuhu minal muzli am nahnul munzilun? Аны булуттардан, асмандан биз түшүрдүкпү, же силер өзүңөр түшүрдүңөрбү? Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Эгер биз кааласак, ошо ичкен сууңарды шор суу кылып коймокпуз. Деги силер шүгүр кыласыңарбы дейт Аллах. Деги силер сууга шүгүр кыласыңарбы дейт. Урматтуу мусулман, эмне үчүн исраф маселесине токтолдум? Биз мойкаларда болсун, көчөлөрдө болсун, суу эң баалуу, эң кымбат немат Аллах Тааланын бергени. Буну үнөмдүү колдонуу керек, исраф кылбаш керек. Bir машинесин жууш үчүн канча суу исраф кылып атабыз? Bir даракка Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Я Саад, ма хаза сарф?" Саад, бу эмне деген исраф дейт, дарат алып атса. Саад айтат, "Я Расулаллах, афил вулу сарфун?" Даратка исраф болот десе, агын дайранын чегинде дара алдасаң да исраф болот, ашса колдонуу дейт. Исраф, урматтуу мусулман бир тууганым. Мана жазда биз суу жетишпейт дейбиз. Нөшөрлөгөн жамгырларды берген ким бизге? Шүгүр кылбайлыбы? Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала ва жаална минал маи кулла шейин хай. Суу менен бардык нерсеге жашоо берди. Суу болбосо эгинтигин болбойт. Суу болбосо адам жашай албайт. Суу болбосо адам жашай албайт. Айван жашай албайт. Биздин өсүмдүктөр башка жаратылышта жашабайт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, мына жаз келген кезде Аллах өзү буйрук кылат. Кулу жегиле, вашрабу ичкиле, ва ла тусрифу исраф кылбагыла. Иннаху ла юхиббул мусрифин. Аллах исраф кылгандарды сүйбөйт. Иннал мубаззирина кану ихвана шаятин. Чектен чыгып исраф кылгандар шайтандын бир тууганы дейт. Биз адам бололу, урматтуу мусулман бир тууган. Исраф кылбайлы, үнөмдүү колдонолу. Жараткан Аллах Табарак ва Тааланын сүйүктүү пайгамбар бизге сабак болуш үчүн. Пайгамбардын эң көп кылган дуасы тилекке каршы мусулмандардын 80%, 90% бул дуаны билбейбиз. Пайгамбар эң көп дуа кылып, Elhamdülillahillezî at'amana ve sakana ve cealena minel muslimin. Musulman kılıp jaratıp, jedirgen, içirgen Allah Teala'ga hamd sana şükürler bolsun deydi. Su içkende elhamdülillah dedin mi hiç? Bir kekirip koyup kete veresinin çıkpay. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kıyamet günü Allah Teala bendeden surala turgan nimetlerden birisi köngül bur. Kebile akşanı surayt eken başka. Allah kıyamatta aytadi, bende sağa densoğluk vermedim mi deydi. Bir. İkincisi, alem nurvike bimâin azib. Tatlı, dağımdı su menen senin susunundu kandırmadın bile deydi Allah. Mana жазда бардығы су içeriz, урматтуу мусулман бир тууган. Allah kıyamatta, bendem. Жакшынакай суу менен сени суугарбадымбы? Суусунуңду кандырбадымбы? Ден соолук бербедимби? Кантип жооп беребиз? Ар жака чача берсек, сууду таза сактайлы, үнөмдүү колдонолу. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Бул сөзүмдү айтып жаратканга жалбарып, өзүмдүн кемчилигиме, жамааттын кемчилигине истигфар айтып тооба кыламын. Истигфардын тообанын кабыл боло турган кезинде жериндесиңер истигфар айткыла, тооба кылгыла. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve eşhedü en la ilahe illallah veliyyus salihin. Ve eşhedü enne seyyidena ve nebiyyena ve azimena ve habibena Muhammed Rasulullah. Mülk suresi 30. ayat. Bardığız mürzege barganda okuyubuz. 30. ayatga kulak salgıla. Kul ara'aytum in asbaha ma'ukum gawran femen ye'tikum bima'in ma'in. Kul in asbaha ma'ukum
ғауран фама яътикум бимаин маин. Айт Мұхаммад үмметіңе. Мұхаммад үмметіңе айтқын. Ин асбаха маукум ғауран, içip жатқан суларыңар жерге сіңіп кетсе. Фама яътикум бимаин маин. Сілерге таза суды кім береді Алладан башқа? Біз жөнекейлі табиат ұшындай оқшойды дейіз да. Урматы мұсылман бір туғарым, мана біз ажыға барабыз. Азыр бүгін бай мамлекеттер дейіз. Ошо Саудия болсын, Қатар болсын, Кувейт болсын, ағын сулары жоқ. Падышаның бұйрығы менен жас келген кезде истисқа жамғыр талап қылу намаздар оқылады. Мамлекет бойынша жұмаларда жаратқан Аллах нөшерлеген жамғыр бергін деп Аллах Тааланы илеп жамғыр сұрашады. Біз ағып жақтан дариялардың қадір барқына жетпейбіз. Аллах табарак ва таала бізді бары жаннатқа кіреміз деп намаз оқып атабыз. Жаннатқа кірел деп салих амалдар, жаннатқа кіргендегі ең улуу ниматтардан бірөөсү тажри мин тахтимул анхар, астыңардан дариялар ағады дейді. Бұл аққан дарияны біздің араб бір туғандар көрген жоқ. Мойытке келіп, бетіге сүртіп, біздің ағын суды içет. Я Раббым, бұл дүниедегі су ушундай даамдуу болсо, ушундай муздак болсо, жаннаттағы су қандай болот екен дегендерді мен өзім көрдім. Біз судың қадырына жетпейбіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дағы бір дуасы. Суды içкен кезде пайғамбар Алхамдулиллахиллази сақана. Бізді суғарған, сусындуызды қандырған Құдай Таалаға шүгірлер болсын. Біздің күнөөбүздүн кесепети менен içкен суыбызды шор ачуу кылып койбогон Аллага шүгүрлөр болсын дейт. Алла кудуреттүүбү? Сен суыңды шор кылып койсоң, канчалаган деңиз, океандар суун ичип көрчү. Урматтуу мусулман бир тууганым, биздин мекенибиз ушундай сууга бай деп сыймыктанабыз. Бирок сууларыбыз жөн эле агып кете бербесин текке. 2 күн бир деле машинаңды алып келип алып, өзүң жуу десе эле сууну исраф кыла бербеш керек. Билбейм, мен кедим да, ойлоном да. Бу бенде биз шүгүр кылбасак, мынча үйлөр түшүп атат, мынча курулуштар, эртең элди суу менен кандай камсыз кылат экенбиз? Биз үнөмдү колдонбосок, Алланын берген шүгүр кылбасак, Алла Куранда ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби лашадид. Эгер берген ниматтарга шүгүр кылсаңар, зияда кылып эселеп көбөйтүп беремин. Эгер нанкөр болсоңор, шүгүр кылбасаңар, кафартум кафырлык эмес. Алланын бергениге ниматқа шүгір қылбасаңар, нанкөр болсаңар, инна азаби лашадид, каттуу азабым бар дейт. Каттуу азап деп саған асманнан бір темір же таш жадырыш эмес, сууларың кургап калат. Ичип жаткан сууларың жерге сиңип кетет. Көлдүн айланасындачы. Ысык көл Кыргызстандын Бермети деп, о Берметтин айланасын көрчү эмне кылып атабыз? Бардык Аллага болгон күнөөлөр. Ичимдик, зына, бузукулук. Көлдө жылдан жылга азайып барат суусу. Эсибиздин барыбызда этегибизди жыйнап Аллага шүгүр кылбайлыбы? Жаз келгенде көп жерде эгиндерибизге суу жетпейт, кургакчылык. Урматтуу мусулман бир шүгүр кылалы. Кемилер айтат, эмне болуп турдамла? Муса алейхиссалам өзүнүн коому менен 70 000 адам менен жамгыр талап кылып, истисқа Аллах Тааладан кургакчылык болгондо ыйлап дуа кылып баштады. Жалбарды. Аллах Таала, Муса, сен араңда 40 жылдан бери күнөө кылган пенде бар. Ошол күнөөкөр араңардан чыгып кетсин, анан жамгыр берем деди. Бирөөдүн кесепети барыга урат. Муса алейхиссалам, коом 40 жылдан бери күнөө кылган, Кудайдын буйругун аткарбаган, күнөөкөр пенде арабыздан чыккын, сенин кесепетиңден малдар өлүп баратат, эгинтигиң кургап баратат, жерибиз кургап барат, чыгып кет деди. Жанагы өзү ким экенин билет. Жаратканга жалбарып ыйлап тооба кылып баштады. Астагфирулла, астагфирулла, я Рабб, мени шерменде кыла көрбөгүн. Бүгүндөн баштап күнөөмдү токтоттум. Сага кул болом, сага буйругуңду аткарам, тыйган нерсени тыйлам. Нөшөрлөгөн жамгыр жаап баштады. Муса пайгамбар таң калды. Я Раббым, арабыздан эч ким чыккан жок го. Сен нөшөрлөгөн жамгыр бердиң. Аллах Таала, Муса, ошол тооба кылган бенденин тообосун берекеси менен жамгыр бердим деди. Я Раббым, кайсы бенде экен, ошону мага көрсөтчү. Тообасы кабыл болгон, 40 жыл күнөөсү кечирген ким көрөйүн деди Аллах Таала. 40 жыл күнөө кылганда шерменде кылган жокмун, бүгүн тооба кылганда аны сага көрсөтүп шерменде кылбайм деди. Сен да өзүңдүн ким экен? Балил инсану ала нафсиги басира. Ар бир инсан өзүнүн ким экенин билет. Мага жакшынакай көрүнүп отурушу мүмкүн.
Мешітке келіп, о, машалла, тақвадар болу, бирок кейбір қылық жорыңнан өзің жиіркенесің. Урматтуу мусулман бир тууганым, келгиле тооба кылалы. Бир адамдын кесепети менен Аллах кургакчылык берип койушу мүмкүн. Бир адамдын тообасы менен Аллах бизге жакшы жашоо берип мүмкүн. Келгиле. Аллах Тааланын үйүнө келдик, тизе бүктүк. Алақан жайып жараткан Аллах Тааланын берген ниматтарына көп-көп шүгүр кылалы. Аллах Куранда иннал инсана ли раббихи лаканут. Албетте инсан Раббысынан нанкөр дейт. Раббысының Аллахның берген ниматтарыны мойнуга албай шүгүр кылбайт дейт. Шүгүр кылган бенделерден болот. Шүгүр кылсак Аллах Таала зияда кылып берет. Амин. Насалука я Рабб, ла тад'ана фи хазал яумул азим замбан илля гафарт. Аллахым ыйык жума күнүндө өзүңдөн жалбарып суранарым, алакан жай бата кылган жамаатыбыз дуа кылган инсандын бир да күнөөсүн калтырбасаң, барды күнөөлөрүн кечиргин. Вала карбан вала хамман илля фарраж. Кайгы капаларыбызды кубанычка айландыргын, оор иштерибизди жеңил кылгын. Вала даллан вала асиян илля хадайт. Бир да күнөөкөр, адашкан бенде калтырбастан Аллага хидаят бергин, күнөөкөрлөрдүн күнөөсүн кечиргин. Вала майитан илля рахим. Бир да иман менен өтүп кеткен майытты калтырбастан өз рахматыңа алгын я Раббал аламин. Вала мазлуман илля насарт. Аллахым бир да мазлум укук тепселген бенде калтырбастан мазлумдарга өзүң жардам бергин я Раббал аламин. Аллахумма ансур ислам ва аззал муслимин. Аллахумма ансур ислам ва аззал муслимин. Аллахумма ансур ислам ва аззал муслимин. Аллахым ислам диниге күч кубат бергин. Мусулмандарды азиз кылгын, коркулбагын. Саныбызды көбөйткүн, кемейтпегин я Раббал аламин. Аллахумма гфир лана ма мада ва аслих лана ма бакия. Өткөн күнөөлөрдү кечиргин, келечек күнөөлөрдөн бизди сактагын. Аллахумма гфир лана ма асрарна ва ма аланна. Аллахумма ашкере кылган, купая кылган күнөөлөрдү кечиргин. Аллахумма ахина аля суннати набийина ва амит аля миллати хабибина ва ахшурна في زمرة نبينا وادخلنا الجنة بشفاعة حبيبنا. اللهم جاشودا إيمان من إسلام من جاشو نصيب etkin يا رب العالمين. Ötkönde iman menen paygambarga ümmet bolup ötü nasip etkin. Kıyamata paygambarın cemaati menen tirilip paygambarın şafaatini nasip kılıp cemaatimiz menen jakşı görgön insanlar menen jannatga kirip jamalыңды көрүү nasip etkin ya rabbal alamin. Ve sallallahu teala ala hayr halqi Muhammad ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Amin amin bi rahmetike ya erhamer rahimin.